twina family planning method twarĩrĩtie mbere ni ya kuonania mwekuru wagitumira pills ira ciina hormones ciere, lakini also kwina pills ira cire na hormone imwe, nayo pills ni cigwa ile sawa sawa muno, especially kiri kurubara bena na banini wareke kugia na mwana na kuendelea wonka na atukura ukinyithia mieri 6. Kwa ino progesterone gen only pills iwe gitumika muno kiri kurubaba ko bawonkiana inketumya muno yetawa breastfeeding pill ka lactation pill nonto mwekura kamatete no atumire na etiegwa ikinyithia iriarera mwekura kuruta kenda mwana onka, na also itugarira mwekura utumira ndawa ino ni kuma kurigiria ku agiconceive mbere mwana atirakura kenda mwana omba kwigwa agikura bwega. Nio ino no tumire mwanka mieri 6 na mwanka kagitakara kwigwa utikoro kwambiria kuona period they were effective almost over 90% kwa ni effective kwa kurigiria kugia na mwana, lakini kagitakara ukaambiria kwambiria kunenkera mwana waku irio bingi, that is winning, kana watweka period yaku kwambiria koja period were very effective to reduce the family plan for reduce chance ya conceive, na ituga pengine mwekro na bwire to gutweka aki advice wa gutumira method ingi kuka ya kwewa mwana kwa ukurukia mieri 6 na kana ndamu yaku niambirie koja kana kwa no atigire wonkia mwekuna wa beta ku akiona daktari kenda change ndo akire method iwe very effective ndo kwa mwekwe kirigeria atakaye ku conceive atari tayari.